Jasamet Karbilo Charlie Asong Plotante Kacharli Ahin si RDG Piakinan Sot Lapen Dakar Deplo Monopora Hut Tak Ilitum Guru Sobari Jal Hut Silang Dam Plotante Kichut si Helong si Dudun Kop Plotante lagi Betang Ceterak ini Langsung Tepon Sita Matak Dan Karbeno Autonomous Council Education Department Tumdela Gitu Kali Karbilo Charlie Asong Tum Sita Me Lapan Soichi awareness ke mana sor dulu sih langsung putar kecing si quality education aku putar meku Samsung dalam ahin penali kopi si lam ti cepet lan tu no nali pan apor bi kote kan Indeng ini isonat kar bilai non mo dia pengar bang tek long lo so amang hang ketek Arni pasti tahun pon pen ini lah kitaจะ concave ke fa so long ni tumhan tok lang hin mat quality education hin apan chingwai ching sai la so finally saman ke han apo jasmet pe ke ching jalan zaman la chugo pa jiro and so long ni pen ni rapet ke don ko finally sa tumhan same ni pen ka don pa jiro pen da ke tumhan tumhan same itu kan bila cari asam hin pen kadang kecil lah. Itu kadang kita sini loh, lapen quality education bang akenan sot, kadang kita itu kumninje hur loh, ba kadang kita sini hur loh, nona por ke. Tame ini quality education kawan mak leke itu jadi long from. Lapen ini tum kar bilo cari asam atau mahin pen, tak kawan mak, lah so putih kalong, itu pen Radang no ki pon nang gima ni tu maja kong itu ni tu pon no tu lihat stabil ni tu di dalam lawa lumba jong konsistensial lo atau ko dona bang ke puelo blogante quality education lapen quantity education aku tak alam tanah quantity education blogante itu kadua cini lo apai bang ke tu setali deh lah so bangke itu quantity education itu sudah make tapi quality education dong apa kau hek hek tek tersa hala bangke quality education tu setiap pini bangke karbiang long karbiang autonomous council tu ipo bangke quality education ke wajib kan kam claim bom nang lo tapi quality education one po un po sikamat ta picture bang langam tu pamilo kulo tangte quality education ke pupide si quantity education ta udah Quality education bang hello pigalang lo quantity education ta udah people quality education awi bang school lo masih student masih awi isi school lo mani load bahini student ke do school lo ting alage quantity education ta udah tu lasi quality education ke wanji ke hello piglang non bang ke na tum langam tha teacher lo nang ji kwan mai pini bang ke kwan ma student tum ka hala so school lo ka chitu nahi pini government school lo maximum school lo mage student masih awi student novelo बोलो जाते quantity education के quality education के हिनोपी लोग तो हाँ quantity education होता है इधर लगे तुम बांके लपुनान सी तुम ना situation बांके दोबो लासो के दोबो में लोग बांके हरिजन दो ला बांके government फंड को रे गुलाम देते कली दाके आदर बांके programs बांके दो इसी बांके लगाओ लोग तो हम लोग के चौक चिया बांके के men jongdam lo बोलो जाते सब दागंग बोंग पेन के लिए चेला बांके ला government तुम फंसी jongdam को ada government तुम itu government in efficiency pusitum pulang ko government kupilo mo kar ma ki claim ning la bang soba tum thekong le people pini government school ng student tum awide titia bangke estimate pe teachers laso rationalization bangke awide abha ka dim bangke school long bangke dolo a teacher bangke dobe teacher bangke kunade bangka student do adi ma bangta teacher kong tu he nani bangka student awide dadim ta teacher bahini do tu ko la kusol da do la teacher rationalization का वही ताला बंता है इसका प्रॉब्लम लगे गवर्नमेंट में डायरेक्ट मने चिरा हरन पिना को ला पे आपको सोनी बांगले तुम लांगम थुलो पुलो तंगते मैं जो मैं सोन बांगले लालो सोनी बांग लांगम थुलो पुलो तंगते टीचर्स तुम अफार वर्क अ बर्डन की पिबांग ओंपी वर्क अ बर्डन की पिबांग ओंपी ला तुम अफार लो पथाना पर पिपिदे लो पथाना पर पिपिदे ला थिगला ला तुम फान के बीएलओ दा ला तुम फान सिपेके ha ahun pen bagela tuma fancy aku kapre gवर्नमेंट makam ki claim नहीं जनम तला स्टेला टीचर तो मसे aku toy titi
Agen nan tu matha tha. Isi school lo jong si ada ke single teacher kote la bange BLO kam klem rong prote mentro lo ke than ko. La government ki chok chilo lage. La si government atum ki chok chi problems ke lahai lo. Tapi government atum bang ke pini tum theng lo asi city school lo lang dam si tame apora tan pen books tame pali ni de. Kitab और नु apora tan pen pali na ji pali ni de. La student lo pali ni de. Pini infrastructure le lang dam ni pusita me tum lang dam lo tang te desk bench ka we school to pi along pelam school ke desk bench ke lo alam lo hada ka bang tu ke kiluran talu ne china si dosek la ton school do ko lagi infrastructure hin itu government tum khilang le ase government tum ke chengsi ke ili pudai mo pini quality education ke one along ka nakapa thim tham ke la government inefficiency kam ke lem ke thek lai son isi bang sonia problem sang ke la hilo la bang ke parents atum ta careless ho ituma parents tum ang dung ma parents tum ke la kiduk kila ka parents tum ituma asap so careless ason ta docha tiki docha lam ke la hilo say for example nadili hema dung lo isa school do school do aso sar phani li ajulo koson lo nang idum madim students atum ke bang ba character ko tong tong students atum ke bang mane ko lason ma mate koson ma suka juhna la ne thak ma lason student tumta kon ma ke bang ni la so teng bang ya parents to pang kri tik la pe si or bang en la nang khalo ne ti ni ya julo ten nang than bang le e don he ma parents jong sa sumar bahini dolo bote akleng bang afan ke private school se toy toy aki bi bang afan ke government school long toy pon ke aki bi bang afan ke government school long toy tu private long toy tu ta akleng bang afan ke ha government school long se toy la son ke toy toy do usi amal laso ki toy to bang pilo ku bang ke aki pi bang jong si government school long do lo bulo dan te nang phang ke poisa nang lo dun de lo de pu nang ini ta an chu dun long pu ke pu sida hala private long ki do bang phan ke hala research ki chu dun phana da tang kalu dun an ke laso hon hu bang ke ki chu dun hala research hon ki chu long a pi phana da lo dun de se la tu ma phan ke dak ken masi ape a choi ta hala da ke bang private school lo mang ke uniform ta bang nangi outfit ke kopine occasion hota choi extra ke ro bini ta hala anda to bichu na ti seta hala government school long ki du na tu ma phana bang ke a choi a pi ta government pe ron po por an da chulong po por si hala so apan ke lang dunde ko mala so ke lang dunde pen ka pangkre amasi tu bang ke ong dung ki du ke la ara atuma parents atuma bang la so sumar pen ka chelang dunde pen ta eso na bang ke lage non bang ke ko education long bang ke gunot sob long result ka hilo ta la paisi la sila puso na problem topic la che thang te la so ti judu ne la problem sa se litong chingki tri la se pinia bang ke quality education ke ni pu da ke bang ke la hilo thebe la lam thebe ni pu bang ke kar beng long ke quality education wan ne la non maran ke la pen la so bang ke le tu katu ko social katu social environment ta itu pidu lo pulo tan te la ya amu pen ni hini appoint ki piano si tu pa judu lo pulo tan te so teng men pe job kote pijo pen ni le tu quality education hin ki uni da ji pun ki man chok choro lo non put ni bang tu ko e social long ram sai sar ko ang tong indicator na lihin pala so quality education of takar yang long la bang so non afford kete kon lo apna na lihin pe bisi bang te paklang ko ito ke chengsi bang ke ni tum e social song pen bang tum business car be life ni kan ni ke chok bang so long itu ni kan car to jero la pen pi kita chingki da rap tong ja po tu la pen da ma tong rap ton kan sabe bang song hin kan car to jero asi quality education mate athon kero klok lochar liya ha put hakke nili tuma song hin ben ta ke pui gala hello mohet lochar liya mai pu kani je song si quality education mate athon kero lochar liya bang ke kar biang lo lo ke thek long de la la pen hala athon kero re bang la ke thek dak lo la ke kachar jui hai de lo la ke rap de ta la ke me hini no hidi pen thek long lo abi long lo la ke class dak lo ili tungke nona kai ke hala pu birta ko sono pu kachar juita joy pi ko hala pu na nang ro pu na kunang le ro ta si tum arjang na bang thek long dak lo ke itu ma theng no si do lo la pen non he jong he ta puno go sok long an thek ma ta klang dak lo ili tum an thek ma ta result ka chela hinge tum ke an song pe le ki unai ke le aper ka si unai ke tum ke biar ku di si tum so re do chelang ni ta sunang deng si tum na lo chang yang deng ke to ko lo la si thek se atum pulo isiar det jong si pavir ji purotan te hara dak hele bom itu tinga yang ni lo ga chang ya bang sai pe no dak ko ma se vir det to ko bang ri je to la si ili tum han ke laga hok pe ke moy ar bung nang ke beng ma hok pe ke
bang jong leklem sita itu akhe pan itu mah dia pan ke moyar pung ke beng la ke tek dor lam athema lu char ya ba sai lam ke ta klar dak tek long dak la si mo hada pulo aho sorkar pan ang tonalam ke pan pharu koi het nang ko thai re konali ham phang long ke japon tumalong ta konani ke doi sita mela solong bangke ong dung bangke lake pudam nang pan proket pen proxikep anbong bangke lake sorkar aphang along si lake dulu ke jok si bangke lasi nili hin pen non ki puji pu bangke pini ke akimi lam ke klang ni pasi tu sing ki ke mate di akimi na ko sing ki pan ku ko si jongi pan ke bang di lasi la solong nili hin pen puji pu bangke ili tunglong ale pirphelong bangke ason tinamolong ta Japon bang, we need the right leadership. Hala leadership, apangkar Japon bang, Japon bang le, make kacicar itu anu kang pongluk nutang de lake ram arlo, nani tepai mang de nang pombek to lage. Lasi non kacari bom asor tara phangli nili hin ben, mani tu songi hin ben ki puji bang la hello. Education mate logachar li a department la so apu thake lang ki bang inut executive member la kan peklo alang ni kan aka prek a department ke pek pe de ning la lugachar ya puthak si pek wetan ko la pen hala bang so amunit lugachar ya puthak school long upipia birsa ma konasi kwancing turmacing sutin ma lugathan bang lema la pen api poto mo smart jo toy ma je toy inde la so birsa bang alang le void ning la lok si matana ko la lok si klem nang ko la so birta lang li en lok nang ji la am jong si klem clip rotan se la bang si turuni la si nam education a yi em bang kuna ni adam sar ki dun kuna ne hen ki dun mane ho la pu ki la sa re na pili mo so pu hi pu jeng toy bang ka re ni li hin ben ma ha de ja la si education a yi em kuno tang te la lo cha ya put thak la ot sip nang la ka thima ili tum ke ik ka chiru si la pu an lo nona bangke tum long ke neutral lagi tu ya iti long sebenar bagian long sebenar kurang le neutral long macam bang si panon tadi tum ke apor nang la la sila an si piduk be kurang ke la ke unde kumane panili kunane ne ki judang ko kilang dunun e pulang kali hai sita nang li ahok pelora da pansi commitment si ki pune lo charli aku tak pame be ko jong sinang ni ningan lo ka sipik tang dulu kurang ke la an ke la ke si padu be nang ko la pen muhate pulo da lo than bang so phan ke da aning kapat hi po bang lake ing artiklan right motivation la bangke ing artiklan mohete pulo multi purpose teacher dak bangke inu da thar bang apansi kang hoi ke along kapre ke mohete pulo theklo bangke la BLO FLO bi ne dopiklo la pen na son kapre ka training dopiklan lu tham tang pen la thi na ni school tang ra thi kupinge online training pine offline training dopiklan la si inut lu tham bang lu tang de ni school of pena kupisi thani ma phulong ke sik ding mentally preparing so tham bang de jong sin phulong ha ni pusala mang na puta ke munang na pula so bang putha bolo te la ke school long o somar pan ko ton se ke thani bang ka phul lu ke la ke sik ding ke la ke un elu le thek lo lam la si la so putha ka bang ta sarkar pen chama tha la bang ta pang ching nang la pen sarkar aphan le jongdam bet tu bang li lo ka to kan jong si kudam ning kulotang de nilihin lagi puji ku bangke pirphelon isi hini adena long tu hampang long man ki pi doctors la pen teachers tum han bang tum han la song je man pilo la tum hello first citizen la song je man pilo lo han bang nang li lo kulotang de la ke VIP lo ke la kwan se man pipo athema dena long paching thurthe ta la tum hello itu ma the han ahok pero to parang ko dina ko keta tum hello pula so la son kama tha to la sila so kar biang long aham phang long la son ma thanang la teachers bode than bang tum la ben doctor ta tum phan i tum la pusong sa man pinang ji la tum phan ke la ki tum ke first citizen la tum phan ke VIP u tum hok dang ko loge athema i tum so mar phan mo ati kapar jabi tum hello gente ami jo ke soi tum lo jong si hala ang lo anu jo nang so nang soi pirong tang dale mo pikira so khai la ka ja tu lo ke la si arak si jong si tum anu jo par jabi lo tang te la than bang tum phan ke tum ke la so man ke la ke ti pek nang ko lo ke tum ni non mat am si ngi chot
chok choro lo nang hin pen ate je beklang kon the ko la pen non puthot ne ga ju kon kan tung ba ke MSc sir aphan sini dia tu kon tu po Dr. Mongwe Dongti non lang tu hin pen da kon lo ba pen itu result kami kadu kita long net lo quality education ko lo sang deng sikar pen long kitu ma Pasti keceng sih nang hin pen la sok nang ko pisi lam je tipi kon itu lo Agency के पिनी इंडियन हिनी लो फाउंडेशन डे बिस्नाथ कार्बी लाइफ बा कार्बी एनी लाइफ नलंगान मैंने की जैसे कि agency के many congratulations नामी तुम्हां पे नामी तुम्हां टीम भां लापेर पिनी दाक माइलम ही लापेर co-panelist लापेर अंपार्टा दाक स्टॉन्ग दोन की थी टीम सोंगा लापेर deposit itu kan kita sini di kadang baca form. Labang ke kadang kita teklong lo, press media long sudah teklong lo. Je karya long, best karya long. Quality education tu dekho dah. Injil lo, je Gunotsov is not the only measure. Khali Gunotsov hinosi quality education आवेदन जी बा गुणोत्सव सी में प्रोते क्वालिटी एजुकेशन दो पुलाबां करी it is one of the measures sedangkan pada kadugo eta paklang ko ni sapo isi ini facts and figures haring song quality education mangke ini tum karbi autonomous council में ना नीचे पहुंचना जे लबाके short term process करी it is a long term process पहली तुम मिशन क्वालिटी एजुकेशन 2025 पुलो इलितुम की चेंगे 2022 अक्टूबर वाला में चेंगलो नानिका निसिता वेला kita langlam et to ini headline porichot to te kalanglo tuning kosama gunotsov result pinning ta gunotsov result as it is pulosana na sitame pini nalitum a media house dari itu mah media house amai hompen nili han pajir pointung je ilitum step by step sitame small steps na hemne start we are improving jong ilitum penandum sini datang pas ini lihat lo gunotsov lo ke kadugo be school sta grade to kimi nai to A+ lo nasabi to A lo nasabi B lo nasabi C lo abersi ke D lo lasi 2022 long ilitum kardiang long A+ grade ke only 11 schools to sitame non inka lisita avelang laso koma porang bong ilitum grade 7 11 schools pen ilitum non A+ pange non pininga gunotso pen prote 160 and papadum lo which is a huge jump. Pendong si A category le lang nam tote labanga tuning tote 157 pinning mange 577 more than 400 schools partner la son thought si B grade mange 379 and 403 la pen C pen D grade mange tuning pen kom through la son thought si best ka game lo tuning mange A+ a category a school mange only 7 single number 7 chona sita pinning banke 47 an ilitum palingulo pela santhot si A grade banke tuning banke 72 pinning banke 244 la santhot si B ta badlo C pen D banke kom pen isi buku mat yaki hino khoborang bong ta isi silver lining dodo pure la si tuning a D grade tane aber C ba ke hino nai performing nai askulang bongke ilitum Dakar Benglong iska Benglong long prote A+ ha direct abersi pen athak sian ke wan banke ilitum 16 schools bang ilitum success long pen west ka Benglong long ke D category pen A+ ang ke wan banke school elong ading ilitum success long la pen A banke ilitum D to A la banke ilitum 95 banke dak east long unlo west long by 16 B ta son thot dolo B ta ilitum batlo D pen C tami ilitum batlo Sitame ilitum nilisipindak de lahai facts and figures pen tami isi nang ilitum phan isi encouragement phan je Kardiang Autonomous Council pen we are taking adequate measures lahai steps phan ke
Ceklodon drop proxy baningkan isi pele itu immediate bottom pen ekdom first question nam vi last lakali. We need time. 2025 one kaduga betai itu repeat bom no. Itu mission bangke 2025 quality education. Lapen nasalogal bangke itu langdanet kote quality education kote it's the matter of future of our next generation. Lasi Ladakh के खाली बीजेपी बा कांग्रेस बा एपीएचएलसी बा माने कपड़े कपड़े का पॉलिटिकल पार्टी लातुम उसमार अलाम शॉट खाली it is a matter of entire future of Karbi Anglong लापेन वेस्ट कार्बी Anglong लासी इले तुमंग के collectively पेन jointly से क्लेम नहीं लापेन मो माने rationalization अलाम इंजे लासी नीली लासोफांदा सपोर्ट डेटा दो जे 2022 फरमान के लिए तुम Karbi Anglong Autonomous Council Education Department in the rationalization process is already over. 23 month in process now. People are not the financial year jutla. It's in process, but 2022 bank rationalization, that's the record fancy nearly cool. 2022 rationalization is already over. Pehla so far sab nearly data do nearly India kali. 2022 long zero teacher school ke 29 do. Tame we have reduced that from 29 to 0. 29 lo chuninga ke non-banking income 0 बनाए दे दो। पहला संस्थान सी single teacher school 2022 वाला bank 330 दो non-banking 200 क्लेम नहीं दोला है नेली चिपिंदाक दे जे एकदम चौकला आप लोग एकदम मीला आप लोग फुला चिपिंदाक दे but we are in process 330 पे 200 आने ले तुम single teacher school में reduce लो दासों लोग zero teacher होंगे ले तुम 30 का डेलों के पावे दे लो from 29 to 0 west bank दोला है zero teacher तुम क्लेम हों लापेन Then 44 number of sanctioned vacant posts, Sarva Shiksha under Lahita in process law for filling up. Now see, in this quality process, para submission law marke, we need support of every political organization, every social organization, every student organization. Now suppose see, education department in Pen under the chairmanship of education EM, under the guidance of CM. Meeting a Patinta, we have tried to include all student and social organizations. Penan to get in Idota Dolo, Alag Dumansar include Polo, Penan Capri high school organization once mainly to include Polo because we want it to be an inclusive support. Kadu if include Ponsidam, not an exclusive process. Cholo no, nili anang lipan lam boy lapan ka juji pan nili apor bang po. Sitani ne kitching si punat Mohes Ronghan, alang le acting principal, Sardok Ronghan Memorial Academy, alang han ka tukang tunga bangke, alang kapakla alang them thata discuss han, alang discuss kya phang le nang lipan ka tukang tunga kya lalo, no apor lang kan nan. Jab samay na bangke tham bang atong. Government teachers atung bangko ana government teachers atung si asuma raphan government school long admission and bidon ma. Lapen jab samay na bangke ke thekiding alang ke thepul, domujar atung ana bangke nono bangke kupia potlo private school on nafsi kapang lo ke onlo lasi la support ladake government school along ke quality education ka be potlo laso ang thek pena joini si alang litu bangke government school on bangke to jona heda lasi la sora poro botsi tane private school on bangke thambang tumte bainong ke long ta jitsu beji sitane hala tum performance bang mesen lasi ladak langdan nang principal komar no owner non founder no natuma bangke Jitso tangkap si klempang cing post tanda school bang performance mesen sen apalong kita kolong do. Sitabe government along bang kaya so financially support ko sitabe theta long no. Lapen da samay pang teacher tum sitabe theta la tum ke bainong sitabe kelong nangji ang long no. Sitabe performance bang ke limited. Na sila so puta kupia porsi la performance limited mala nangli experience nangli school along experience kelong panangli kupisi la so puta nangli lam te pek lang itu. Alam amang ke majok au samaj aleng itu budade lapen ke sakuri ke do au samaj budade majok au samaj hidup der au samaj atum si tabe nesupo nesupi theke to san tinda ninge ha laso popsi anutin da chini je government school toydulo lotang de government school along bangke result abatain nang ke klang sitame
kedam tang alam sini di bukan tung lo akim miwang tega beda mate itu kedam tang sudah mi teglo government high school long pen pakai metric result lang lo perlu dan te kahinu result mate zero ke pas halos on percentage ke bang halos on si klang long itu lasi halos on high school long lo perlu te sesuai dengan itu dan isi bang ke lapen esona lama bang ke ini tuh school ahol lo tema private high school dan government high school aja kong ke kasih praktek si tame kasih praktek uang bong si tame private high school atau malong bang ke a subject tin a teacher si tu udah menang non English high school kalau tante English pen ke cenglo a Hindi pen ke cenglo science pen ke cenglo ang ton a subject a teacher ta chiludra pel ke cenglo kalau tante non ke English subject lo kalau tante English a teacher chilud ko English jutel lo kalau tante Hindi subject lo kalau Hindi subject chilud ko amat si ani si along 7 subjects 8 subjects non ini tu malong ke ini kelang pon high school along bang ke 7 subjects an ini tu methanwa ani si along lapen ke government high school along bang ini ke thekam long ba ini tu ke thek dun long asal si non nang list kami nang kan judo lasi government high school atau malong bang ke ong dung high school ke primary level ini halamu ke jengsi ki puwa asal thak thak se tu ini kachiru ju asal lo government high school tum long lo polo tang te piningan si ba non alongan si mane school iku malong pen class 5 andui class 5 along jong si class 5 ana class of han jong si inu da teacher si thanang polo tang ke la su khan ke ba lai o soma bang koi lo noi bang hokel lo noi isi da subject ka ke khan ba tang le lasi isi da subject ka than ba tang on it da si government high school pen private along bang ke an isi along 7 subjects 8 subjects ke than asu si ke ong tun ale ke thiam sama noi penana sama tun ke nisu polisi di kai kan na ko lapen aholo tema private high school long ke atam ha kom he sitame atam ha kom he ko sitame latu asam ubak kachepor I ave non nili sitame isi pen bangga nili tum te boktera high school tu nili tum te boktera high school ke English high school ke non eto piklo private side ta hisab dam holo dang te pipo de kong halo so pipo ang bong long nili school sitame metric result se pamme dunde holo dang te nili school ta high school he manga kim ham ko aw so mar ke ave lasi nili tum adungarai bicol kali anutin sitame nili ke thekam long bang kan long maka beng long along ko pancor kali sita asam long sita metric result school atum sitame result ka pami phange teacher atum phan pontang lu polodang te laso teacher atum aleson chithan ma chithan thema thekma ke evaluation ma exam non nili to terminal exam to terminal exam dan lo polodang te non next night dun ke hamja exam lasom se exam tin a lasom han ke thana long a result bang ke hinu polodang te lasom so hinu polote la thana bang ke a parents saman hang ko nang tum lasom claim ni sitame government high school to long bang claim de claim de ni lam chi yok duni aport ave ba chi yok dun ji sitame ni pan pedi dun uji kali athini li methan school ni chelang nang ko porsi sitame nili tum ke theklong ban ni ke char na bang ke un e pin na tum san bang government school to nang ko akhia da ke ang konsep ti doi lo admission win ke cheng lo ba ki ta pe ke cheng lo a uniform ke cheng lo lasi hala tum high school long bang ke government school ka ti doi ko ko hana ke toy dun pe hala sam ke ka bang ke inut also job si toy dun dang lo ke la subject ke a si non bang ke private pen government le job si pangbar na polutan te ka si pre ke lai akhia la tum long bang class lang do e chok cholo lo non ne putat antong si ketar kon sini aju pondet ko kami pun alam siapa ke lalu non jong alangin pen dapat lah kuat lah so ratio aning kan tuning pen pening ke ceplek pipi mah kon si kecing lo malah so kan dapat lah lo lasi lapen pas kon si tiap ne non ada ka tukang tupan lo langdam lang MSc higher pen IM aku cetek dat pen education ki matung padela jasemer ban ke dak alang tumlong ke cerap dun apan ku sedame alang jumjum sedame ke cerap dun tolo lapen education IM sitame tenang kali sekolah long mage ka visit dulu mission 2025 ko amen pen sitame hala election higher pen IM alang ki pen niko an sialang sekolah long visit tam
lapen aku malong so lapu school ka visit dak tansi ala bangso quality education bang ke bang jima la so thang na de customer bang ke non ke claim la bangso ruling government mate education ini matung la bangso ke claim ke da thang na lihin pen ko pisi la te tang le sibida ning dong non kacari bo motom han pini sonpake jongdun nangi kupoti ke jongdun kali ningat longlam si ini kui hai mohet kita BJP ya representative alang lihin pen ta cikubir lo education mate lo chang ya put hake kwan ma heklen nahi ke lang ke lele lang heklen nahi do lang khula to ka cikubir theke poti ni lihin pen ke churo lo das ya hok lo lage heklen nahi ke do pigla lage thek da lo jok lage ime thang phan chu bai ni lage lasi sita lang lihin pen putulo education quality education 1G pulotang te lagi si ajak tingklui atau pusi tulo mati long term process pusi tulo laga pornai pusi tulo lasi laso bangke nilihin na jedon dun pini pena bulitum cing bai bangong masih amut lah kaki arti puke undio ni lage long term investment no daga bangke jedon dun sitame nilihin pendak lam ketek lang duni bang lah hello laso long term process la ajak tingklui atau kita muhur diklaim pon ko amsi pasik pon lo kualo kisiktam hala tolong masih dilihin kan ningat long lagi jom dengan tu lah solam cetana lo nutang te non kacari bom tum kapre ka department kacari son thosi education na khanta kapang kre ke tulang kengkam isi ai ceta hai bene sita kapang kre ke lage tubek lang kunat lo nok terang hamren constituency lo nok terang school lo la kudam lo nutang te ke damtang da Karbiang Long Autonomous Council pen kuti free sose atangka education department panong si ahumtina school long somar kang ya dim pan ang hoy lapen kapatri pan ason mung kipiria je pan ke kuti free sose contract ke komoljen pan kilo kado be kuti ke sose seta komoljen ni do pan sona bange kuti free contract kilo lapen song bong mane akan bidunta long dulu seta la pide pen bangke school ahumtinong lilo makulele nok terang sekulong nili metang si sekulong gudam cong nili metang megini bini thekong sematung tarpulin si cilim jang laso tu thak kuman onte lage la hok kali tu kosong tu kende laso abo akte lage kosong lage lok nili tu konde laga thekong lo mati lasi mohet alami na kulo education aku thake kwan ma ke claim nahi ke lele lang la pen ke claim nahi ke do piglang kusi kulo lasi lage nili him na se donul pamilo la cedonul pamilo posini di nona soja tayo kudako Karbiang Long arluke bang jokta education amen pen ke doktora title ke enumila tapi doktor pilihan nong hang kumatma ke hang kumatma kaningje tuman ke amit hang tapi kicu pailu lagi methang rara pana cu pailu nili methang si cu pailu lagi nili jong si doktor pilihan nong hang lo posini ke hang lo putang te nili methang masih hala to nokara kulong ke kang ni dim doelo pun nili si pulo lagi kata hala ku kata pulun dia sini lasi hala so ko monjen han gupi ekso no ke enke to chok se jalo tuliran hang ke haile ke chok se kali pupu de na itu hala contract te ma chok se jalo nili kroilo de gupi ekso no ke enke te ekso ene der pokela ke tuliran hang ke hai male koi ki de koma hang koi pokente nili methang ma koi ni lage nili de kacari lo to bang ali lasi laso ku thake nili himbe kudam ji ko age mohet alang ni pulo adequate measures kenan so kengkam an mangeni tume himben deng polu ku deng de lang nili himben puji ke sikjit ke kem te lang ku nili himben puji lampem torti apa na hamben constituency arlo malo torti apa school lo inut mitu muni soikya ko muni ningkan pos de school cedam de ningkan pos de school lo cedam de anke alang ni pan batai sin kilo akhi kupilo ku bangke akhok de lak alang ni kanilam sin bitu ko Karbiang Long arlo jese में के ट्राइबल एरिया समाज ट्राइबल और समाज से anke nili bangke Karbila ma thekke na pen kapek tribal ala na thekke ma se nili bangke usumar kan kachin ki ke than ji phan sung dung lo kusitu che dom lo la so than bang ni je lam ta hok lo ante la so lam a hok lo usumar than ke than kachin ki sung dung prote kupi se hom pen ke ban bom lang ate itu usumar than e for apel ko ke than thek bang le ma kar bi tung lo before bol ko than thek bang le ma nili hen pen buji bang thek ma ti la so long ki puthui bangke ke damtang regular teacher post alo
penangan karbi itu mang bongta tet ki untang atum dolo tele kun jotali biet ta unlo biet protang te lo ke thana lo ke school la classroom aro koson ki lur nei ma osoma ba koson ki lang nei ma kupian lam de cheng nei ma kupian lam de piju nei ma dakke ang ton don la lo ke ha ang kupen ha ti don dak do thai lo tham biet ke pas tang ma protang te hala sona bang ko tum han si hala regular post long poni tum te si ya ke hai hata dam no mati ki dam no mati la tet pas pe te me tum la pen biet ta kun no potang potum apara bang ke regular teacher post long pon contractual long kali hala kapre kan polon kun sitala na koi kre ponti mati athi na kumane khane contractual post long si pe pon kulo la pen ni sipang sam lo la si लोग चाली लोग थान के तुम सी काउंसिलर थेंग नो सी आजादान नुन सी नि तुम फान अपॉइंटमेंट ना पिनोन नि तुम फान आपुना पिनोय पु जो हांडा ना लंग लता कचे सोंग नाम नहीं पुलतांग ते ला अनंग देख सी दुलांग पुलतांग ते लोग थान बांग तुम फान को आलो तुम आडी पी के ला के क्ला डांग ला लो बती थे क्ला ला लो ला सी काउंसिल पे नो नमात के किस सिक बेट akeng kam kesok akeng kam dengpon lo educate measures dengpon lo pon long bangke ni tuma song de hin pen ke la ke se don don thek thela la pen jong si education quality education jong si banang ji prutang te daga bangke pang te ke de ni compromise be de ni hala komol chen phan pi da strict action ya don te in sign on lam pen han so ke akeng ku de ke no action itu ladang di pan coba lo nanti soal kutip dia tangkap nanti pan sampai konten nanti nanti solo lahai somar dua nanti pan dex pen nanti kita ambil kerja lah pen kape men daulang dah strict action itu hala son ani tu muni soal kia po panta ningkan po cedam de pin pen kau silong itu kata kala ku sensor terus ke hai kita lah so pot FIR pilu bon ini kecil itu sorte pam kulong kota lah anak ting dam ning kude pilu lagi kacari tum si lagi alam karjulong pen masih klaim di ning pilu lagi ili se batai hap hendak nang lang la son ki ho son ke ti ho mutak la ke ili ing do chodam chodo la ke chok choro lo putham ni nali lo bang ko la bang so than ni ke sa mai pu sam thon tero nali pan ni ka jugam tum la lo just mai pan ke pomo hata lang in ta pulo this on 2025 la da students organization for time involved on la si la bang so 2025 ambition lo kecing apor hutang ke ning the dun klong song si dara dun thek dun long lo ko pia por lo hutang la bang so education ki ma para su tek tet pen nang dim ka hon ti jang song thek pong lo sita me ada ho ti pa ke hala education ki bang ki pusi hala dak ko ka ba sita me thek pong lo si la so ha ku ba ke pre plan ma pra ke thang ko do ko ma ko ka ti sik do ko la pa ka penang social media lo ta ka si ha do si le non nang le than ka ju ka tu ba ke lo atau sana ba ke la non da quality education ko thak ke claim nam ji an pamokan pu ala ta kuno headmaster tum jong si hada subject wise jong sala tum pan pressurize lo tante hada teachers tum pan ke la ke important people sita me hada headmaster tum mas important people la ke that department ko ko mate asi kapto me ke la ke pan si department ke iya kita ko sita me la sa hin ba ke non apor ba ke failure ason se ko no la se na so mata na ni pe ko bisi la te pakla ni to Labang so question am dia prang kamu jong la di co-panelist lo promo orang kia ke iPad dan India la rationalization ma kutha rationalization ke tangan lo 2022 ke tangan lo 2023 ke on process ko sig pro so depend wang ke data tumba audience tum sami sab so ding karong song se thek lo stani di bang da sab so ka jukan tum bang la rationalization kakuri bang ke claim bang khusus tai si kakuri ma ke claim pami ma mate nani chipa klang nani pomat la rada make anu ke telong ajo claim joy claim ma piklang mala puson jat ma athi ma langam tha nani long ni pen ka he lo hala kilometer in ko ra pop pran priya thor hada isi ME school do la so ME school along bang hidi vet teacher ke do non inut bang ke language teacher inut headmaster तो बांगिनिया मुनी सब्जेक्ट रॉक्सी के थानी बनाली नी मामले तो बस rationalization मार तो बांगे जैसे लासु हॉर्न बांगे रात हता चुबाई नले केले बुकान तुम बांगे जैसे नाली तुम लासु हॉर्न बांग कतु कवि छिलांग पिमी पेन को सोंसी फ्रंट के वाला सोतो दिन कपे लेगी महला बांग वन स्टेप मानो इक्लेम तांग हला बांगे थामे तबे नीली तुम का विलोचार या सोंग तुम हिन बेन के ar to dunlot yu dunlot itia masi hala tortia pamas pula lamta moheta
angtong di ke hai ta ninji lo hala su school long ta ni tum sikdam cheng lo ke dam cheng pe ni tum pudam lo teacher han chi tong lo lamu alang phan ka reply asom tho nili phan ka reply ta lo som chi na reply lo nili tum nili ke kar bialam thek thia masi ke than lang sum tu nili pulo ade nili tum phan dun lo school lo na thana phan ta ke kar biang lo itli to machari ada kar bi am chari lo Italy lo cari lepe lo Father Abraham ke sojong Don Bosco di tu mana ke thanda tu English pe tak buji dah. Sepatuk lo te ul. Setame la son ke claim pe nama si cipa jogi pe so parong pang matha seta itu di phope posi tu kes picha. FIR pilo seta la so FIR bang ke noata department tu penta hang ke teng delang tu bon ni ek tha teng lo. Lakin ini tu ke pilo ke lege council tu tak pitu chok ni follow. Department tu menda pitu chok ni bola jala ke chok jala so teacher ke puni posta non bangala bangalo tu to ka phire tong do gok man so asi mangu me lapson ni tum thek tam si pini bangke rationalization ke claim bangke athak claim tu yan kali ni hala kenang so rati ma bang si ke pini bangke non so hala pran priya thoy long bangke 25 kilometers long ni pendam titik hala dak lengle lo hala ke only M school the only M school hala ke hala so school jo hum si pamidat de kar bi su madon na jari lang hala hai bang se matha nahi polo that the who town lo ma jo si lo ba ma ke rationalization to do de de lo ma ke teacher do de da puri thute de sa cho ati da ka ti bok rai do la hala ke avide khanjang jalo hala da bang si akop panu ku la guna matuara rai lam si rasulom si rationalization kul jab te ke kacharli ke karbi tu man ke itu je theklong lo ke ki om tu karbi ke ignore lo ke to he ekdom ne lo lage tu mage nang salam bi pe boda karbi ke masi lo kachari awar sai se bilu la si la rationalization ke claim bakle pe bi nahi lalu pulota lam si tuma usumar tum bangke kachari ye hin bang tame asap tu pa khan mun po pen me jong nang lagi pu bangke ke jeng aku ke ahok lo tapi non ta ni tum ta chera tu bom la thela ke education hin ke goben apan ekdom 500 dun seng mersi ili bangke mitha radang long kai ta highlight bang nahi pula son kama tha pele ni tum ke klam kan tum kali li tum ta chera tu bom non ta chera tu se ta isi lam bang ni tum hala education awareness ki piji pu katu gawe ki claim style bang ni tum asap kap kiri man ka kiri kon do ate bang ke ie ma bang dam po hala da dam dia prang wo an tun pia ko an la chokan tu pruiti aman lasu bang ni tum phire tu mojok chinte te kese bana nang nirla ko lage pomasi ni lege padai jai na lawe ni tum ki pi education awareness program ke belek che ni tum bang ke school long si hang ko parents tum phata hang ko la pen rong asora gambura dhamana hang e pada si mai ke dura bra ni tum bang ke abe ni tum bang ke kosom si tum so madra school to idu nahi ma ke thame bang teacher sa tum dolo bala so ang ton ke claim kita ke council tum dolo aposi la school he mana ke ngapachi pidu ni phat ko son hala so bang si tum ke thanda setame nang lagi poteng program te labang so alang litum education awareness so process chok chelang na pen laso mission 2025 ke lage plan plelo ka visit bang ke chok ka visit bang ke hello bupe setame visit ahu da bang sudden visit sita nahi sita antum pf kote koson sudden visit mati hala bang la bang sikam nang li ke kang hu ne kami pulutang ke aprang phone lo ya mate so kang bhan ke phone lo lo lage tasi ke chok chijong se lang nami pulutang te advance phan ne lagi le mo hadang le ro phi bang nang pi ma hala bang bele lang lo sta nang aprang si organ thik pf kote ke par lo lage हम मेंटू ने पेन स्कूल दाम दे पेन टीचर दा सोन का आता प्राण पे सी ले रो ही लगे भाई सब में रो को लाइन हाय हो मी बांग के चोकची बांग तो को अपोसी एजुकेशन बांग के तुम जाने पुनन पापी बोल ता लालो पमाची सोर सारे नहीं पलाम कली दो अलामा को से थाना को को से थाना लासी नॉन के बांग दिलान अबांग के ओपन नहीं पुके सोशल एनवायरनमेंट ला बांग ता इतुन क्रिएट नहीं रात तुम ता लासो लोग को ते गवर्नमेंट के क्लेम पर बचिंग बाड़ नहीं सेता गवर्नमेंट तुम के क्लेम along non government ke claim style mga sa so kya na so dilo siya la so picking ni busin nito ke tipu cholo lo non puthon ni Dr. Mongwe of CFC ni ka poni pa boy kon si classmate pa ke non panelist pa ke thom pa ke thom ke lo pa ni si ka ju alam the dolo na le ke jom alam the pa ni ai pe la si la so puthan na nang lin pe la klar ko pis na ni to kita isi ke nili chuning ring tum nili fellow co-panelist tum han ke nili tum kadu waste kami ke matha ma सब positive chat नहीं
Nilingo pen ke 29 pen ilitum 01 there. 330 pen 201 there bangke. Ilitum positively anai. Elong long ni do po lagi ni tulomati. Tame inki saho phang nili pointum lilitin la poi nilinge de. Claim nang di dulang si nilinge. Mo recording mo ako reminder ko te kam kora. Lilitin la poi nilinge de. Sir, claim nang dulang lagi. There will always be scope. And also once again, nili Nali bata po. once again, along so way, nili puke ko ang makiri ning lan lilang nili pute. Nili pin lang bulan nili pukuli hai. Kali lah bagi debate nang ko tayo debate red po. Lagi po recording ko tayo lagi class. Dami. Lagi ninje de lang. Si tami mumani ninje la de penantum ien kitam bujini pensi already okan thikiet labang ke ini mana hok kali. Kema ien kitam penantum showcase notice ke chuda dolo suspend ke chuda dolo. Lasi alang tunjong si well prepared. Kema gula so ien dam pen register high check penana hormone check attendance check jong se lang tum chini je ये माइंड को ते लाई मैनिपुलेशन द क्लेम जी पोलो सा क्लेम के असी दिनी माथा के चिन्ने माथु सेकंड बार के जे गुणोत्सव 2022 अपॉन लसना रिजल्ट लो सरकारी पेंथा देंगे बा गुणोत्सव 2023 रिजल्ट लसन लो सरकार इन देंगा स्टेप देंगे पुलसी निडी इसिंगी स्टेप्स कोपिमा इलितुम council hai per ba sarkar hai inter ke deng por people ba peniya step ke deng no mati kali te gunotsav a number kala mare nota abes dolan sitame at least a plus ba a ba b hai ke pat ko pene sini ke akine account ke ta hai policy 2022 a gunotsav aphi ili to mangge akime naina ya school lote a plus no ba a lo ba penana private school SSR open pu principal ke hai ta ninge lo private school tum performance present pula sila sana a school mo identify si twining mane penan activities educational punoy ba co-curricular punoy padorapet bhais tame ke pado ilitum pado ponlo lapen mo pen tame nili co-panelist tum kaningje je foundation ilitum plan nang di dolan pula si implementation of foundation literacy lapen class 3 an laya foundation a course itame ilitum pangtang ponlo lapen school a mentor school pangtang nai ba education system pangtang nai to the mentor ta dorkar lasan first kapre ka state law tame Delhi government e tino kapre ka dim tame lasan mentor system do lasi lasan mentor system tame ilitum 2022 along ilitum lasan pangthek ponlo lapen supervision lapen monitoring pange ilitum as declare ponlo pen mo pen apulo de teacher tum damde bangwe tuman action na by n hai pula bangda kali ino bahini dokok ta hai lagi ni damde lo kitame maximum tuman ke especially kumama school ma grade C lapen grade D aber C a category lo ke tuman ke ang a teacher ke chok ke tuman ban ke show cause notice kitame alang tuman ke hang dolo lapen BMC CRCC pen lo kaduga be udak officer block level education pen kachera abang ko abang ki officer tuman tame show cause notice people lo lasi la remedial measures pang litum continuous cheng bom lo las basi mo pen ta ni ruitum te lo hai je litum gunotsav performance pang ke litum step by step tame pat bom lo la pen la so alamang nilingde po litum co-panelist tum ningde tenge bukta hamne sitame ilitum metric punoy ba gunotsav punoy ilitum a performance pa teacher banke isi I hope nili co-panelist tum agree ji la banke medium of instruction ipama ilitum da inglong prote Assamese medium ba kapre ka rasona medium prote ke podi pen inglong reading writing lahai banke sum chatiti lasi ilitum council hai pen identify lots of problem Jona thoy ado ke problem hobe alang tuma mother tongue lasi Assamese ko das Assamese medium ke problem hobe medium of instruction se Assamese problem hobe
Kami dat ilitum mangke inglong ajo mangke ilitum medium of instruction mangke English dorkar. Pelata mana-mana ini dah aja langsung Chinese ko people of plan kita. Men ke jong ilitum Assamese medium and English medium plan that pel langsung ting faculty abe ko ako result bang hinut ako. Kasi langsung ting we need to build up our faculty langsung ting develop si ilitum pijo sistem langsung medium of instruction mangke ilitum langsung ating ilitum tempo nampo sini di tempo itu. Choro lo, nona bangsu, la bangsu abu thak, ini lampi siapa tema isi akhir kacing curang hek kapak heki pelotang tu lagi education, nasi itu cepang hek lagi, nasi akhir cing tu lu ini tu bola pen kelang sikit tu bola si education dah isi lo nasi akhir kau sikit tu mak bola nasi abu thak hek pen le pula jusmet public nasi pen pulo, ini Orang people transi bisa naik karbi life dan kurang any karbi life ke wantu lah dan itu nanti second masa competition di ibilong ini kami ang setong lo cerong lo dan kado panelist atau mana kado cipi lo nilin kan kui bang lalu especially lagi general question non la lower primary lo LP school lo luthan mo dak isia aci de alu tools ini kudang ko lasuki kudai mangke LP school kecari so modern school pa khel lo government school lo lagi important last osomar bhan school pa khel lo le prore lage nang ki khe osomar a quality is same ulo de lamon LP school a condition de ko ben halo teacher ga we do apen single teacher do apen nili MSc do bom hut nili council on section on batai kupon lo even ni social life hai long tadi kupon bom lo teacher atum han census duty lo men tu ni la binang ni teacher do man yang si census duty lo birong bolo de school men tu lo thanglang lo men tu lo thanglang lapen la sarva shiksha abhijan dum la ana meeting ke ong single teacher dum la anak ke ong lakum lo si thang boma hala office meeting dum angke hala dagle ki dum ne upload lata action lakum meeting dum ne action ni lo ke thang thebang action ne interesting man lati la school pa phel long le ko people lo ni nge mange itu nogang long so incident do sumar ke ten ke chok ke pati ba amar ni lida chirap duni umat morapen sumar bahini ciwan lo nehem pilo helo chithan lo prote truity pakuri lo de kachiru lo sumar dun nagpur hi people lo hontai se ap jam re seta mene akita hoye langdun bom lo nichini la so sumar school dun bo heme nagpur hi he ko seta me ao sumar ban papas bom lo nor bangke pining bangke also class 6 ni no private school si admission NP do no lagan ako private tuition anon kipi ban bori pon lo 1 month avelang class kidu lasila government is a school of quality la le chelang foundation LP school of foundation lo si osomar pa phelo le te kopilo ke chari lange future ko som ke man lange lamlo choro lo kasi nasa ko nang lihat kan daftar tipo itu mah tak kado we patati malong so apor chopo ate ba apor kepat dia apor lo ate ba antang garden lo antang ki dokar ke tum issues bapen KSS atau bapen article 244 ta boleh nanti pakai kan Nanda ne public document masih sini ka video kan tum do tamane appreciate kuri lo quality division donai ko banke kalau quality division donai ko lo 2009 पे नंसी quality education था जगह से right to education का पास हो right to education has been adopted in 2009 in order to give quality education la पहला दा प्रोजेक्ट every 1 kilometer लो होते LP दोना को every 2 kilometer लो होते MP दोना को every 5 kilometer high school दोना
Suddenly, the solar and death penalty government of India. There, model degree college Padola, model degree college ke all Assam 12 model degree college below. The so model degree college bank isi bank ni education yang gitu ha dari third problem. Tapi la so education, quality education Padona back up bank model school ada problem. Very near to model degree college. La so pena look kela atu borpung tarpung ke do tu hala da girls atum ke six sato da third model six sato la se hata girls hostel isi pakai to accommodate 100 student girls. Sita hala da thegan long hal hai non da kirke non already BJP sarkar ke do lan kan no neither hala model school da kante college is in a very bad shape as well what is called girls hostel is not in a condition to accommodate children. Lahai si no da quality education of the lahai langdam nai ipot si no anda delay kuri derma lapen kasturba balika hal high school do people say high opinion function sidelma. So first of all na quality education hai kolete that scheme that is taken up by the central government model school muhama immediate patang nahi alote hala metric po thema free education jada people. So this is what I really want to know from the present government. Churu lo tante tak apor atau dokter terpun lo tapi risomar na tu mana lah jadi kan kayak risomar na tu mau education ni na apor people na kena satu mata konsen ini sini apartment Like 2 minutes na po fancy apor kita ko Choro para apor na ipon po mai chari pon bo dilimen harian benson se dilige karbilo chari song na kalam bingroans ke Nasi jasmet ini karjun tu pakai dan jasmet chari song na ini do bosil to masini de arjun itu lo dan quality education itu apa sih tham bode itu mela ke dage LP school mane la jasmet la primary so kali itu macam tu naik bote nam metric level macam higher secondary level colong dulu Nasi kalau solong ini si tek nol itu mang pang tek lo la makai itu mang pang lo makai jasmet la rajari yang mu makai pi jasmet non ini jasmet yang lo makai sini political party lo ke dan metric pass pe tum si dan political lang jasmet jirum po dan kukur si to se bong po pe kuno po kita wajib si spelling wajib even english wajib po nasi lahai bang itu hampir apa nak kini ganti nasi so betul kalau bang so conscious bang kan tu we political party no tu nanti lah itu mah right part lo ke po nanti mah kita jasmet kita na tum dulu dan kalau Sorry, so that kalau kado me pori pom la siram tuman ake no long guide pot pide nanti musim ini masalah. Ate pina tumge komane political party lo don di jaga no te kode higher secondary pass pe on center bange korani arpu bide ngyo. Asila tum bange kema thadu mana ko mobile musim ini masalah sila so bange hampa pana ke do gadi musim ini masalah masih lamar sih kan kau. Dokter lo tante hapu apor bange bio udah mau kontai sih dengan tadi itu kapang so Kadang we pakai tiap udah lah, masih kepas jusi. Hello. Tande apang sida cetong apa? Lapen ke. Kadang si jadi di lah lapen lah. Kadang we aman pengpan lapen pun ane lah. Isi kau jusi kartu mah, pasal jenis nomor ni. Jadi तो तंदे इसी के एन पोंडो काउंसिल kan isi ke ciparai pon quality education tu isi penangan awareness pinis kami deng pono asila solo bang isi ningduk maybe lapen ke kete kamok practically alam sini ini di ponto kon mamo nang long lake sini lo madukta hilupi long ni penangan kilometer dula hala daga bang ke high school se ave totally high school se ave halake high school ave la bang so school penangan aningkan ke tu kusipu sida me lona bang ke la bang so school ke long ni long se bang sudah hala da kacharli atuma bang ke student tumpen itu penangan alam cingkilo hala da bang school si tek pinon obi kimi penangan atuma ke tek long melang bang tak kimi ke tu nasi la solo ma bang ke la pen langam tulo pan sihat ni tum kido ala Thikirijan sampai langsung terlo hal ada bang ke school ini do LP school do LP school long bang ke teacher juga lagi dili tum kado kabe dili tum karbilu cari so amai ko ke sar samson jero lagi dili tum tim kado kabe tum bensin dili tum kumpri dam dalam lo lagi lapan kan bensin dili dam tim lo di bocor Choro lo, maka
Sorry for choice for apor hala doi kan mendak la ke la dak di karden mo sedangkan ki dokar dia tu Yesus lapen KSA lapen article 244A dan 62 la khakla so ka apor ti pontu pon dia janglo nili kontai siang kong nili paju tekli protan cha nili ta as a moderator nili aku cipta tekli da so nanti kontai si ka apor yang topo dia johan dato nasi ke patut si itu dalam no kiri pol si minit di sisi apa sini nili apor architecture policy kecing sikit bukan dalam antong ini kata dan lain minit di sini thì kita cái ông làm gì thì gì thấy là chúng ta mới là số phút hàng trong si education là phút hàng trong si cái claim physics mon what ji phụ tăng tên nó mà cái tôi nghĩ nó là school long cả cha lý gì phan cang lý gì din là tên nó mà bắt thu gì phan xong là mu school long phụ tăng tên đồ cha lý so mà cái attraction cái này anh những cái job nó tôi nói mà là biết phụ tăng school cũng không thể được tapi hal lain contractor tu macam si action and agent si incisive phụ tăng tên monon thì trong cái claim phải là cái đam bom lagi school cái rack thang thì bom lagi là si lang itu mungkin pen itu claim pon bom lo ke kami sini putang pon bom lo kolam pen shot ke dori lah ke claim je bang ke la ke sigwat nang ko kusili pen pudunji la pen la special care tu thak ke karbiang long alu ching ki pilo la se bukan tadi lipulo a for apple b for ball ko ke karbiang long ko ta se than thegi la ange lo than thegi la si dak ke aha angtan pen itu mulit lu ke than lo ke cuman lang ko bang ke la ke la ke nang sot ke abelang la sidang me thang bong kami la ke special care karbiang long to council pen la ke claim back nang sa anu te itu utumar pen ching thek ke alam thekode kolam la ke klangtelo la pen muhela la thakna ko party tum luba charli atomon da sapsu panahok chat kolam ta dulu la sini li kapre asong ha dudun thekte sitali tum asong hin pen kime ke hengong bong abangke ni tum hin pen abangke kun an ke lu ke charli nahi pen lu ke ron ke bake ni tum claim kon bong la ke lu lo sini tum along ke na mai ro tum hin pen abangke lu ke ron pon la pen hem damra ake saru arle ngapana tala tum da so lu bangke damra chali da thap wan ni tum ahin penke asap so bake kan tali tum hin penke la ke chejor lo ba pen mo kaprek unan tali tum hin pen pon po la pen mo school talong kese amai tu da pulo school talong bake biltap ye ti si ke dam si pulo la bangta lang ni hin pen la ke choklam si pulo la pen pulang ni hin da pulo la bangke kali aja ke suspension tem lo pusi pulo hai la sila bangke ni lima satinga da WWE ke jeteng ngateng lo ajak bangke ho ajak bangke cobai da dukun la sila bangke ajak cobai ajak ho bang kali ke la bangke 100% masih la bangke birta bang ipi da kayo nang ko ki kuta se birta ping na birta ping ko bang kali nang ko la sila ke hada ke dampen bajine pina pola pena ho ha kumati ke chok sima bang la ke tambi te menang ko Choro no non apor la bang puna Mohes Rongham principal bang sini di dihek pen ko PC suggestion pin ke non apor la suggestion apa tak sini di apor bi ponik no private high school atum aku tak si penangan ke non kijut apor bang ke akimi ke tek non tiang lo ate amo halapu papi ke tumai ye pen si tame akihai kan kami ningi lo la sot thot si kili tum government school la pet private school tum long le dong si la tum pe iska pachaya so mate ke papel arizal la pet papa arizal bang yo situ kolokante non next pen bang ye sita di pori ko bang hala so abang sita be ko samara tu tatu di la pen kenang sot abang ke jong si private school atum son Osomar government school long tapamiji polotan te isi abang ke parents atu private long tu toy na parents atu mason latum non ini school long nang tu toy den besik te long lo ab da penang tu thoning le tum suti te tik hada school long nang chingi ni jat tak lem de lo Osomar ang ba betik Osomar jong sika sti lo bolote lahaya ka parents atu ta Osomar han te pot la sikan tami lasi lason thot le jong si government high school atu malong ta ka toy den jong si parents atu private school long tu toy den na son jong si por i bolotang te halaso a government high school long ta be teacher atu mo han sita jong don mo bolotang te bi polon ni so ko te te bi polon ni so ki te te bolotang te halaso a teacher atu government high school teacher atu sita me ka por i tu ma bosi ni ka ma halang la pet isi bangke education abangke triangle process kana triangle bolotang te apia po parents lo teacher la pet ka au samara tu jong se chebori ye parents tu bang por i pipik la
lapen teacher tu body bipik lo also bang ke body tu pin bolo tang te laga nau ta de le lasip triangle bolo tang te also ta school ke tang appearance tu body video nang ji hata school hem pathon ko kan behavior ko lapen ke also mara tu ma bang si tame teacher tu ke thana te pen appearance tu ki bo te pen la tu ke klema bang body yo nang asunone phang jong si education quality education alam se pe ile tu ma thang lo quality education alam jong si aphrang non kebang ji jong si quality education mani bolodang te parents apela teacher ma hadak te boktera high school khana ma ke do hala tum an ke isivet do pensi school pang da ning jong si politics alam pa thirong pensi si school si school aphrang pa phrang ko kala ke bune athini le tum atum te bokhet atum along sitame diri ke thegun long alam se diri ka paklang kan tu non bang na siklang government high school lo president managing committee president atum lo bolodang te politics samone da tuma pham mate politics along a member ru tong atuma phansi ke por bolotang de hal so mone da tuma bang ke abang so taxi ha da bang ke exercise ro so ka pa basically ni president to long name ko pensi lapet amo hejong ka than alam tu thot do teacher phan jong si la so school pa me nine bolote la bang so teacher phan bang ke kupine government atung ke toy akam bang ke pa be det an hisab si nang ko athinon ni le tum benang ke adapti thurne si basic feel le jok si thurthe kolodang ni li school along ke akai machine ni maintain ne athe osma ko thang ke punctual nahi jong si benang pe nije ko ni ta punctual re sitame government high school ki chara to mangi si la son claim lo apora tek ben lo tham lo lapen asel basa tek ben jok si patrang lo kolodang te ni fikri la si ni ke thang ke bang ke lan chalo Jorok itu, nampu Dr. Wong Wirompi, alam di Bansia Porti Pontuno. Closing remarks pula si kadugabe co-panelist pada Chorolo ini mesari si healthy discussion lapen healthy debate long lo then penana points of discussions kami di room channel la Hello. Chorolo kadugabe co-panelist tu mas tapi pen audience pen kami mesen sena advice mesen sena feedback nang ithekpot pen ili tumbang ke we are always looking for feedback to kapreka news channels kami nasana education alam nasana amai padopon lo das kami penana feedback long lo dasoting penan ili tum implement han borita bori lo ako iswangi pachun lo lapen la sinason si pinis kami penana kinsen na feedback long lo lapen mo hier barin lo alang ni kipu alang de thor model college lapen school alang ni me thang ta tam no dak chekro jong ne joni apran ini party tam pe janlo dak a principal bang ni thang kon lo amar ni dak go tekang lang lapen alang ni mata principal me thang mata thang lo je la hostel alam ke jese mena ni paklang hostel alam la si la so a contractor faulty about alang hin ben same complaint pa pilo ini tum council hin ben same la so process complaint process pake polno pen hopefully in next ini tum la support result hin long ko sing kado Non Chorolo, alang lipan kami, lampi jabek lan pontu tega pun, laten non akibat jutsi aparman, kiasa deku, sen kontenon pansi narpan apor di pontu tega. Chorolo, ingkor ke hai pan stame lapen i dak panel lalong lapen co-panelist atau makanan dan pi labang so a conclave semet pet constitution atau piglong dorapet aku ko beke tege tu pan stame so mayron samjin ke tu ngacing sai dong tu lalong kadang tu masa ni kadang pajil lo si kijut si la closing remarks no so ni alam he indikan mente ing tonpo si suggestion mate dilihin men kamat khala si jadi last itu kang tunggu bang ke lahilo jadi tumjong si quality education apa jadi kacuning itu kang tunggu lahilo jadi kadilo council along non emisi kira istame dulu
alang ni fan kerja ni gang tung ke lah itu. Karbilo terus council orang kacari tumbang angkin teori polang थे lah itu. Non kita tangan mai council lah betul angkin teori akhirnya juja ke kursi itu mah bangke education hin dah kalau थे रसम हेलो. Hindu bang a teacher fan seta में suspension le pinon action le andi prolek le mon seta में बताही ni thom matha de titi mo election pine nang wi derna pupola hai heda titi lasti lasto bang education a department nang bang compromise le derning lage korte la mabe komani arong hang korte bang lo nang than thepin man le tum la kesi ben damlo a phi bang ke tham tu pe tu seta में ako phi reng thua jadi langsung honu bang dokok titik la council long kacari tu bang angtin tepik nanti education long ke lake ko menurut kunu pun tak ada compromise awal dan nanti lah angtin tepik long tu lake lapan suspension lagi kita high lo lapan termination lagi kita high lo jadi langsung angtin hilo bulu tangte la council long kacari tu bang la transfer kecil hang aticara tu bang ke long lu rationalization kuriya jadi awak komplain lain pola serta me apijau ke transfer cewane di hala bangalang juti enu dedane la so lama positif ke itu motif lo bangai jadi berpece otomatis ke doredo la si rationalization kuri death pen hala transfer kache 1G ko hod kan signature pakuri le ke no angkin ke telo buthe education ke merek आईसीएफ मिली पुगम तुम मैं सोनिया बांग के क्लास के दाम दे जहां का टीचर बोलो दे जैसे मैं पर जहां तुम लगता है जहां तक टीचर सिनी दे लातुम के बुकुरिया रूम हॉर की जून थिंकिया रूम हॉर की जून टीचर ता तो लातुम फान एक्शन के नहीं के ये ममा दा स्कूल टीम दा मंगनी लातुम फान के पुनो नॉन क्लास 10 along बा हाई स्कूल में टीचर मा संता जॉय पिक है nang li ke thana subject jong si 50% nang wanu ni dat nang li fan ki increment bon lo bini ke pu dapen bon eta increment bon ena la sor ni pe namasi ang par ke la ke so teacher ke la ke lo thani chinu chok polo ke tati la pusom jong si tum dapen klem pe melo pulote ni di matha la so a problem ma asap tame solve jibon tu ni matha la ti ke jusi ka do ye fan to thak ka churo ka rom pa jer se ni lam theta ton ko Akin no performance teacher to nili mo than lo hai akin no performance teacher to man ke nili to already show cause pale lo choro lo kasi ka prega por la persona por que me jong si long por tu bom nang le tu mengal tu mi long plotang te la bang so tan le tu putot kasi tan kasi mong por dia phanile tu body por tu por kasi aja puno sita me nang le tu phanale tu papot ma ke da pinili tu man kong ke jongare nang le phan kali si positive message ke बाद dia phan se awareness phan lo la pa si la da pidi ke pachoy la persona phan si la bang so da ke phan lo la pen kar bang long quality education la ka ching tour nang ji ka char le hin fu la bang so ka ma tha ke to ko ka joini sinani to sa sai do studian kong pen pidi da ka por na ke speed no pusin le ke hok lo si pang si apenale phan it's not curvy light lo non pidi pina pina bang nile to northeast curvy light mate ani curvy light lo se nile to la bang so media house ani ka tabi nile to phan suri apur bang to budget la si to pasok